Pitaju te kome će udjeljivati, reci, imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Ako pitaš šta je Islam, evo šta, čisto srce, dobra duša koja zna da je život zdrav i radin krepostan, ko molitva Bogu dragom ugodan. Bit na korist okolini, rodu svom, volit ljude kao braću dušom svom, vjerovati da se zloća vraća zli, a dobrota nagrađuje najljepši. 2 dana bilo mi Prva 2 dana. Nisu, nego je bio jedan sam dan radio, dole u Gomjenc, malo više brao grah i ono, pa na sunce, bilo peti, baš je onda ne, tako da je bilo to. I neki dan, ali dobro. Evo i prošlo je, znači, mi imamo povećane aktivnosti u Ramazanu, hvala Bogu, ljudi žele pomoć, pa jedan Bošnjak musliman, on iz Sanskog Mosta inače, a boravi u Austriji, dao nam je neke pare pa je rekao, to uručimo, mi smo evo došli tebi, ti si invalid, bivši borac, mislim da si među najprećim da jer nemaš primanja, čuli smo, tako da smo želi Evo, sad, baš danas ja sad nazvao onaj prekis, znači, mislim, bilo napošteno, ta grupa 2002. godine što je izbačena. Ja sam među tih 500 što ispunjavam uslovi za penzionisanje, ako uspijem nešto biti, ali bil hajrbal da će biti ako Bog da nešto. A eto, da bude ako Bog da. Ma da bude ako Bog da, najbolje mislim da ko sam ti 25 godina, ko što sam radio, da mogu se da. Šta ćeš? Svoji kruh. Što evo on je, evo ovo će to, tako ovdje. 300 eura on je, znači, poslova. Pa za Bajram hoda nek se ima. Allah ga nagradio, da vam dadne dobro. I vama, da vas nagradi na ovom i na ovom svijetu. Mi smo tu da malo pomognemo, a eto da Allah njemu kabuli. Allah da mu kabul upiše dobro, nagradi ga na ovom svijetu, da nam još više. Da Allah lakša nama hoda. I nama lakša da budemo bolji, i vama lakša da bolje. Među ljudima proživi, gdje god možeš dobro djelo učinit, naukom se i poštenjem okiti, djecu svoju u islamu odgoji. Svakom djelu nijet iskren treba da u Boga se s punim srcem pouzdat, sa smirenjem treba primit svaki kraj. Gdje je sreća, a gdje žalost, hajde znaj. Ko se potom za života svog vlada, može reći da Islam